Muraho neza, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza mugira weekend nziza. Tariki 13 z'ukwezi kwa munani nibwo isi yose bibuka inzirakarengane zaguye mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Aha mu gihugu cy'u Burundi rero haguye inzirakarengane z'abanyamurenge zigera ku 165. Aba bose rero bakaba kugeza kuri ubu nyine nta butabera bari bahabwa n'igihugu cyangwa se urukiko urwo ari rwo rwose. Bikaba bivuze ko rero iyi ngiyi rero ikaba ari imyaka igera kuri 21 ubu bwicanyi bubaye, ariko nta muntu n'umwe wari wagerageza kubashakira ubutabera cyangwa se gukurikirana ababigizemo uruhare. Ese byagenze gute? Niki cyabaye kugira ngo aba bantu bicwe? Niki cyabiteye cyangwa se byaturutse kuki kugira ngo abanyagatumba bahure n'ibibazo bikomeye cyane bagiriye hariya mu gihugu cy'u Burundi? Abanyamurenge bari batuye mu gihugu cya Uvira mu ntambara ziswe iza Mutebutsi, bari batuye i Bukavu, barahunze bahungira i Cyangugu, i Kamembe. Abari batuye mu mujyi wa Uvira rero Bukavu, abanyamurenge bari bahari batangiye kwicwa, abandi barahunze. Abari bari mu mujyi wa Uvira nabo bahise babona ko bikomeye, bafata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Izi mpunzi zigeze mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka ahitwa mu Gatumba rwose, aha ni hafi y'umupaka wa Kavimvira, bahise bahabashirira inkambi y'agateganyo. Iyi nkambi y'agateganyo rero bayigumyemo, ntabwo bayitinzemo. Muri icyo gihe rero bari bayirimo barimo gushakirwa ahandi bazimurirwa, nibwo batewe n'abagizi ba nabi, barabica, barabatwikira mu mahema, babakorera ibikorwa by'iyicarubozo bitigeze bibaho mu mateka ya muntu, ibikorwa bibi cyane by'ubugome, aho bivuga ko rero aba bose bapfuye, benshi bapfuye bashya, dore ko babiciye mu mashitingi ndetse abandi bahiramo bicwa n'umuriro. Bakunzi bacu, nubwo bimeze gutyo ntabwo abantu bose bapfira gushira. Hari abarokotse rero, abarokotse bifatanyije n'abandi banyamurenge ndetse n'inshuti z'abanyamurenge bahise batangiza ibikorwa byo kwibuka izi nzirakarengane zavuye mu Minembwe. Rero ku minsi 13 z'ukwa munani buri mwaka iki gikorwa cyarakomeje mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Kongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye, nk'aho twavuga no ku mugabane w'i Burayi. Hakaba rero hari Gatumba Foundation. Iyi Gatumba Foundation ikaba ariyo ihagarariye ibikorwa byo kwibuka, ikaba ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakunzi bacu, twari tuvuze ku bijyanye n'ubutabera. Kugeza kuri uyu munsi nta butabera, aba bantu bapfuye ndetse n'abandi basigaye ari inzirakarengane, nta butabera na buke barabona. Ibi rero ni nyuma yaho witwa Agathon na Pasiteri Habimana b'Abarundi, bari inyeshyamba z'Abarundi, batangarije ko aribo bagizemo uruhare. Pasiteri Habimana akaba rero uyu Agathon n'ishyaka ryiwe FNL Parmehutu, ubu bwicanyi bumaze kuba, bahise batangariza BBC bayibwira ko aribo bakoze ubu bwicanyi. Bavuze ko ngo bari bagiye gushaka impunzi z'abanyamurenge zari zifite imbunda mu nkambi, ariko rero kugeza kuri ubu nyine Agathon ntarafatwa, dore ko uyu Pasiteri Habimana wabikoze yarinze apfa, nta butabera na buke bumukurikiranye. Igihugu cy'u Burundi cyakomeje kwandikirwa impapuro zitandukanye, inzandiko zitandukanye zo guta muri yombi aba bagabo babiri bari bayoboye FNL Parmehutu, nabo bari bafatanyije bose, ariko nta gihugu cy'u Burundi kigeze kibikoraho. Perezida wacuye igihe w'u Burundi nyakwigendera Pierre Nkurunziza yandikiwe inzandiko nyinshi ngo agire icyo akora mu gufata Agathon, ntacyo yabikozeho, ahubwo nyuma yaho basinyanye amasezerano. Agathon ashyirwa muri politiki, ashyirwa mu butegetsi, mu nzego z'ubutegetsi z'igihugu, yaje kugirwa visi perezida wa mbere w'inteko nshingamategeko y'igihugu cy'u Burundi. Nubwo yagizwe visi perezida w'inteko nshingamategeko, ntibyari bikuyeho ko ibyo yakoreye abanyamurenge birangiye cyangwa se
atazareka kubibazwa. Kugeza kuri ubu nyine rero igihugu cy'u Burundi ntabwo gishobora kumuta muri yombi, nta nubwo cyari camufata, nubwo uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakomeje kugaragaza ko ashigikiye abanyamurenge. Agenda agaragaza ko rwose ngo yohereje ingabo ziwe ngo zigiye gutabara abanyamurenge muri Sud Kivu, kandi abitse abakoze jenoside y'abanyamurenge mu Gatumba atarigeze abashigeze imbere y'ubutabera ngo bakurikiranwe hanyuma babazwe ibyo bakoze. Bakunzi bacu, bamwe mu barokotse ubu bwicanyi bwabereye mu Gatumba, abenshi bari mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Kenya, abenshi rero bakaba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari abana barakuze, bari imfubyi, ubu nyine bamwe ni bakuru ndetse bubashije no kubaka imiryango yabo. Kugeza kuri ubu nyine kandi imiryango ihagarariye abanyamurenge, imiryango y'abanyamurenge igiye igaragara ahantu hatandukanye muri no minsi cyane, yakunze kumvikana igaragaza ko abanyamurenge baba bugarijwe n'igisa na jenoside. Bivuze ko rero abanyamurenge baba barimo gukorerwa igisa na jenoside muri Sud Kivu, aho rwose mayimayi zahoze zinyaga inka zabo, ubu nyine leta ya Kongo yazigororeye ikazita izina rya Wazalendo, ikabaha noneho ibikoresho, bakaba bari mu gukora ibikorwa byo kunyaga abanyamurenge no kubica ku mugaragaro, ndetse bashigikiwemo n'igihugu cya leta ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yakunze kugenda avugwaho bitandukanye nabo mu bwoko bw'abanyamurenge, dore ko benshi batishimira ubutegetsi bwiwe, bakamushinja kuba yarabaye inyuma mu bugome bwose ndetse no gusenyerwa byabakoreweho. Bakunzi bacu, uyu mwaka nabwo ku minsi 13 z'ukwezi kwa munani abanyagatumba bazibukwa nk'uko bisanzwe. Mu mujyi wa Goma AFCM 23 yamaze gutangaza ko izabibuka by'umwihariko. Abatumirwa rero akazaba ari Bertrand Bisimwa ndetse na Depite Honoraire Moise Nyarugabo. Bikaba bivuze ko rero ibintu noneho bisa nkaho byatangiye gusobanuka. Abanyamurenge bikaba bishoboka ko abanyagatumba, bikaba bishoboka ko kubona ubutabera byaba byegereje. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho harateganwa umunsi wo kwibuka abanyagatumba ku nshuro ya 21. Icyo gihe rero akaba ari bwo kuri uwo munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakazaba bari kumwe na Vice Perezida Azarias Ruberwa. Reka tubabwire ko mu Gatumba abantu bose bamaze kuhicirwa. UN yari hari, UNHCR yatangaje ko igiye gutangiza enquete, igiye gutangiza iperereza, ariko kugeza kuri ubu nyine nta perereza rirakorwa, nta kintu na kimwe biratanga, ndetse nta nuraryozwa ubu bwicanyi bwakorewe abanyamurenge bishwe urw'agashinyaguro, bapfuye bazize uko baremwe. Uwari perezida w'igihugu cy'u Burundi Domitien Ndayizeye nawe yarahageze ahavugira amagambo akomeye cyane y'akababaro, ariko nawe ntacyo yakoze. Azarias Ruberwa wari vice perezida wa Kongo icyo gihe n'abandi banyapolitike n'abadiplomate bari baturutse mu gihugu cya Kongo baraje bagera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse babasha kugera mu Gatumba bashingura izi nzirakarengane zari zishwe urw'agashinyaguro, urupfu rw'urubozo. Ariko rero abo bose bakomeje kugenda bagaragaza ko hari icyo bagiye gukora, bagiye kwandikira imiryango mpuzamahanga, bagiye kwandikira urukiko mpuzamahanga rw'Irahe, ariko rero ntacyo byatanze. Tukaba turangije inkuru yacu dusabira abarokoke mu Gatumba ubutabera ndetse n'abahaguye, tukaba tubasabira ubutabera by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge, tukaba dukomeje kubihanganisha cyane muri ibi bihe bagiye kwinjiramo bigoye. Murakoze cyane, mwibuke gukanda subscribe. Njyewe ndi imbere abagezagaho